Stand still, let them come into you. Hall ar bel hir I gyfeiriad Zama. Taylor Fletcher ymlaen at Rittenberg yn y gyfan hyn I dyn Rittenberg! Arbediad rhagorol gan Michael Jones. Mi oedd hwnna'n mynd am y postyn pella gan dyn Rittenberg. Blaen I fysedd yn ildio'r gic gornel. Holmes. Harry. Zama, dim trosedd yn ôl y dyfarnwr. Zama, tar o'r postyn! Yr ergyd gan Yves Zama, fymryn heibio'r postyn. Bembolita. Haidari. A mae hwnna'n bel hyfryd drwad I James Davies. Davies ar ergyd yn syth at Matthew Hall. Cyfle clir. Danny Holmes I gymryd y gic rydd i'r ymwelwyr I gyfeiriad y Taylor Fletcher. Bel disgyn I Hewitt! Na chi gol hyfryd gan Stephen Hewitt. Taran o ergyd. Da ni wedi chwarae 45 munud y dyfarnwr cynorthwyol ar fin codi'r bwrdd electronig a'r ymwelwyr yn mynd ar y blaen. Holmes. Pete ar ôl beniad mynd ysgyn I Rittenberg yn ôl at Zama. Zama yn troi creu y lle am yr ergyd efallai ac yn wir ac yn disgyn ar y cwrt. Mae'n gic o'r sbotyn Fishnik Haidari oedd yn ei chanol hi. Yves Zama. A mae'n gic o'r sbotyn. Mae Stephen Hewitt rwan a chyfle I ddyblu'r fantais. Hewitt! Dim gobaith I Jones. Mi ath Jones y ffordd cywir, ond mi oedd yr ergyd yn rhy nerthol gan Stephen Hewitt. Mae Zama'n I dwy'n I Zama'n gry. Mae Rittenberg efo fo. Mae'n I lwybr Rittenberg creu lle am yr ergyd. Mor agos at y drydedd i'r ymwelwyr. Zama, dwy'n y bel dan drwy'n Neil Ashton. Dyma Rittenberg, mae Danny Gossett yn sgwar. Gossett! Cyfle Danny Gossett! Danny Gossett! Wel, cyfle ei raid iddo fo sgorio I gol gynta. Y tymor hon. We're really pleased with the performance tonight. It was a solid professional performance from the team and we got the job done, you know, and at this stage of the season that's what it's about. I thought we played better here tonight than what we actually did when we won here with the same scoreline the last time we played before Christmas. But yeah, I thought we fully deserved the victory tonight. Ni ddim wedi cael dda heddiw. Dwi'n meddwl ar ei Bangor heiddi ennill, ond mae'n un o ddau decisions mawr. Dwi eisiau gweld yn ôl ar y fideo. Ond na, ti'n gen I weld. Ddim wedi cael napus, ond mae bechyn wedi bod yn wych, do. Nhw dal ati, y pethau mynd yn erbyn nhw heddiw. Ddim yn ei llaw nhw, ac ni wedi cadw un ar ddeg ar y cae, a hwnna oedd y peth pwysig heddiw. You got a bit of momentum now? We have got momentum. We've gained momentum since we played the first game in this phase, Cardiff Met. That's 3 wins out of 4 for us now in phase 2. Excellent start. I did say before we started phase 2 we needed to get off to a fast start. We've certainly done that. 9 points out of 12, 3 clean sheets out of 4. We've definitely got starting to build some momentum. But as we wanted to do tonight, it's important we keep backing up results, and we got an excellent win against Connors Quay last Friday. But it would account for nothing if we didn't come here tonight and win. And I think what we're so pleased about is the type of performance we've put on tonight to win the game. Nothing spectacular, just professional, solid. We're in our shape at the right times, got the job done, and like I say, it's another really important 3 points to add to our tally and get us closer to our target. Dal I dysgu. Dal I dysgu. Dyn ni wedi dysgu heddiw. Fel tîm rheolwyr ac y chwaraewyr, dyn ni wedi dysgu. Ac dyna beth dyn ni'n gwneud yn bob gêm. Dyn ni'n siomedig, dyn ni wedi colli, ond dyn ni wedi dysgu falle, dyn ni ddim yn chwarae y ffordd dyn ni wedi chwarae heddiw yn erbyn Bangor. So, dyn ni jyst yn gobeithio mae Bangor yn mynd I Ewrop a dyn ni'n chwarae nhw.